Kublai yapi baro kibapet ya kanega channel man kasgi bad ublay. Ngan keli yapi kaway kajing keli. Hatu pijus ngau baka jingsok kajano na yeng jong pi. Kijing yakaja kibuan. Kijing kuslay kinhangjur. Kikuan kim kongo sneng. Lani pisngau kumba kadon kijing kia kaba omla ban batay. Lada pisngau kumta wat skip yakadi Henry topet hadu kabakut. Namar menta kasngi nginapet lang kumno banduay ban pen kentang sasisian pan yaka yeng kasem jong pi. Kenmau yakani ba omday ka yeng kabahe bat bakraw kabalong kabala kerku Henry ka yeng kaba ay jaka bansyong bansa ublay kalong ka yeng kabala kerku tam. Balay pidon kamban penkentang ya ka yeng kasem jong pi. Hak kitab Joshua arpusaw katsan Joshua uong mga bat ka yeng jonga ngin syakri yaw try. Pej bah uklam ong tang mau Henry uong bat mau bat ka yeng kasem jong u hi baro. Namarba ublay kwa ban kerku tang yapi marway. Henry ukwa ban kerku yaka yeng kasem jong pi baro kaway. Hakani kajok baminta bun ki yeng kiladap na kijingkan show jong kani ka pertay. Henry kajing sukpat kamdan. Gidon ki smartphone, gidon ki internet, gidon ki smart TV. Henry kajing along kaway pan. Hakado anuan kum si yeng sistem kaduna palat. Pimju ya pelut bor syu kum si yeng sistem. Pim dan por bane pelet jengmut ya kakdian ublay bat banduay. Bat kenmau haba kajing aday jong pi bat ublay kaduna. Kajing sokru kaduna hapi bat kumju ru haying hasem jong pi baro. Kani kalong kadaw kabalay piday ban penkentang ya ki yeng kisem jong pi. Menta anya sambat pi kaway kebentak mabuan ki kristan kim jule Henry kala ban penkela ya kajing long jingman jong ka yeng baro kaway. Shua ban penkentang ya ka yeng dan katu kat ni kimat kiwa piday bande. Ningkong wat jaga por kaba jai jai penlep ya TV bu syarut ya phone bat iPod pura ya ublay baar lada la lum ya kayeng kasem wat dada pilong marway wat du jengkermen bat kenmau ba ublay usngap ya kajing duay jong pi kabalay pan papiday ban map igitu kibalapan mong ya pi kabible kahikay baladangi kwa pa ublay un map yangi ngidey shua ru ban map shua yaki waypan kabasaw beli bat pule ya ka bible barbor namarba kaktian jo ublay kalong kajing shay ya ka yeng kasem jong pi badru kaktian jo ublay ka ay jingim bat jing tengen bat jing kermen Tiaman tapat nginapet yakatu kat ni kimat banduay na kapanta ka yeng kasem jong pi kabaningkong haba pi duay barbor duay nakabenta ka jingsok pila banduay nakabaong kutray to ay baka jingit baka jingsok jong mi kan sensyar yapi baru yaka yeng kasem jong pi baro kaway kabaar pila banduay nakabenta ka jingkot jingkia met bat mensiem pila banduay kutray tepan kot tepan kia ya pi ya katkot jong ka yeng kasem jong pi baro tepan klan yigi bapang bat tepan klan yigi batlot mensiem
kabalai tuduai nakabanta ya lagi kuan gikti jong pi pila banduai ko blei ko pa pi IT lot yaki kuan jong pi hakakti ublei banalam danti yaki len chidenter kisngi batkin om ja lenti bat bakin yaj barbor hakalenti jong kahok kabasan pan tuduai ro nakabata kachingalong kawe jong pi kum si yeng sisam hau blei hakaba ukpa baka kami kin ya iet bat kin ya buram mar kelyang bat ru bagi kuan jong pi kin kong hu sneng barbor ya pi ki kami gikpa pila ru berduai hau blei buun weng no ya kacing bitar baro un weng no ru ya kacing ya kaja bat un pendap no ya kacing suk jong u Henry kadon sa kaway kabanta kababun nangi ngikalat Henry kadon ya kabor kabakraw pidei ban pule barbor ya kaktian ublei hayeng hasam jong pi om tang banduai Henry ru pule ya kaktian ublei pila ban pule kum ya kisam apulai kabadei syapang kajing sumar sukher jong ublei pila ban pule ya kasam kendai puwei kabadei syapang kajing ada jong ublei ya gitu kibari tengen ha u bat kumta ter habaga ketian ublei karung hado nuot jong pi bat hayeng jong pi kawan ra ya kacing syai bat kum joro ya kacing start kawan ra ru ya kacing klan kawan ra ru ya kacing kermen bat kawan ra ru ya kacing sup tungin ya pet syu bat haba ya dei bat kacing pen kentang ya kayeng kasem jong pi bat pen kentang ya kayeng kasem kamut tang banduai lang la biang Henry kamut ru bat ino ki pen mong ya kacing adei jong pi bat ublei kum kacing bitar kacing ya kenat ne jing ya shred hayeng hasam kacing keren si keren sang kacing bom ya ma markelyang to ai tilut ya kini baro menta ha utrai ublei bat ba ublei unsen syar ya kayeng kasam jong pi lesi pipet ya kini ke video marwai menta lesi pimdan manu-manuru menyedwai lang bat pi lesi pidei tang ba pi ubanget ha layeng waddu jingkermen ka jingkela ka bakraw kan stang bunsin tang na uwe lesi ublei ula khot de pi bandong ka jing shai hayeng jong pi wat sange banduai wat sange ban ngeng bat wat sange ban shania ha utrai Tungin duai lang benta ko blei ko pa beneng ngawan hakmat jombe menta hakakarteng uji sukres aduai bat kerpat hame nakabenta baro kibapet yakane ke video menta tokerku ko try yakayeng kasem jongki tependam yakayeng kasem jongki da kacingsuk tepen klan yigi bapang tepen klan yigi batelot mensiam to pli kilat kilenti jome nakabenta kido kibadon cing hakapisa pilan bikin yo ban pendam yigi jing don kam hayeng hasam toker kuro yigi kuan jongki toker ku ya baro kilong kami long pa to penlong bakani kayeng kanong kajaga balakten kentang hakmat jongme patu ai baka jing don ringkat jongme kan yai long pat kayeng jongki man la kasngi haka karteng badon bor jong uji sukres utrai jongi amen lada kani ka video kalakar ku ya pi to amen hapo comments pat lada pi kwa begini duai lang nakapata kayeng jongpi to higi comments ya kajing duai jongpi wat kilat ban like share pat subscribe ya kani ka channel
Pila ro man kersan ya kanika channel da ka join lang ya ka kan hon duai lang. Badro da ka jing kersan jong pi kan ai men siam shu yangi pat pen mi shu kum kini ke video. Pan ai jing kersan jingkermen kam tam hikitu ki baladu jingkermen bat ki badan kam jing sok haka jing im jong pi badru hayeng hasem jong ki to ublay un kirku ye pi bat ya ka yeng kasem jong pi baro